Nani mo ang tinaway kaya rally public rally sumha kita siya ng ginawan si Smat sabi ni Sada Porkan IT no IPM by in Baik Pak, kantai bersenrang kumju ki MLA MDC President Bantalang Banging ne ya pi saudara kerang basrong lewan lang ne apeng sobai bi ya bro aswa banyami nang ne banle seke sa sapan ngini ya da bajai nginum ya win ya hala nginum panpau kono ke jing persia enu nuru nregi ya da ganti ke ba sok ko basain ko beli subun ngatai MDC badang dekat hani MDC jongi nang tu pula syak pat nak jing im bokodo jongu Raja Raghuvanshi kabang lapau sa yang kepatai amnon kambatai punya na kajing dan kiti jongka kodem jongu ya kan isi bonta kabaar kalong kumno pangin pensngau sa kepatai lani syakari ya kajing long jongi ba kumbala kenok tenta da ki kato kani social media nado ki national news bat ki local news ro lesi la benong bang ipenpau ni kapor bang yimde mangi kita kiba kumbala kenok hending kini kejingya jongi kalong om banda kita kejingya peni lani banya kadokti yeno kalong ke bajai mau kembang kita kapis rali ni percaya ni bagai kapis rali ni papaus ke pertai ba nilong kita kibadat ako kibadan buram baki turis ro kini iya kajing long jongi ni papaus ke pertai deta katau ngagarpa ya piwai nadu ki samla ki rangba long kemi ba ngindaya nani nginya jai bai nginom hala nginom yu hadu tat inda poi hangte ngindara ikini rangkat ini ki plakat ki bajing tho ki bladam harukom te kum ka jing penpau sa kaparti te tang ini teng I request that media or from national news medias and other parts of the country to please do cooperate with us. Media after finishing all the rally, after completed that function there, you can introduce the press conference to anybody after the function is completed. I request you, please.